buno bubina bw'omufako mbarayire galete mtali baine wimanorora mbarayire galete mtali baine obwo bubina bw'omufako mbarayire galete mtali baine kuitanororaho mbarayire aya ulire mbozeni abana tibakyajuara mpali kuyakazairo kusanga ni kwali soso medie kisani kiri hali notunulira figano gambarali muguno mulemba abana balikali bakwesara design emidali bakunyira nokire migogoli bali bakambwe muno nokira abasikali ulira akazina kabagambire muno tuwe muire kyoyo kiyobwenzi twekulembeze muno bunywani abo kuba ito tukirigamba ngo tubere tune sente zira engaba na sente agati ya nyebeta ingaba because sente zitabura ezitusagisa nizo tubagana ezo nizo ziba zaito ezitusagisa nizo ziba zaito ekanda abakazi nonkugambira bitabura abantu abakazi ba bulumeni so tabura alire bokuranga bulumeni mukaziwe akugamba kwenda aina yo gwayenda obukyani buira omwana kakiro mama kitakuli kikulira hansovyo kanize mfumu za benzi ulira mani gobwenzi arayire mulojo moyo gobwenzi gumusinga mani ayenda eru abo moyo ekyoyo kyobwenzi mukagotofugika ekyoyo kyobwenzi leka kitana amaka ekyoyo kyobwenzi ekyoyo kyobwenzi alizoko ulira kasitore kanwe osanga mukadaga mutima guli mwajaka ntamanya kumbe nojaka omutima guli mwamonika Kitara TV kwegesa kumanyisa nenteka nze ntugiyita orubazo tubazabazamu n'abantu abembaganiza ntukenge bakora ebyo mulinge kurubatamu amabara ninyongira syo muhendo muliso muhi wabamuli tutekaniza orubazo Kitara TV tubantu kwegesa nokumanyisa hona halokali ebyo bayirota amanyire baitu nyikiriza nkwijukizo ebiro byokwezi 14 ebiro byokwezi 14 tuino okusaba kwa amani akisahe bomaho okutekanizibwe Meya Brian Kaboyo na kanso yone yorubuga rwa Hoima nkulengo kutoza furaya ya hano kumbahereza bikusinga haho ebiro kwezi 14 akisahe boma kutandika esaha zijja kuba 3 ezanyenki yakara akisahe boma muije tusime ruhanga muije tusabire bunyoro yaitu Hoima yaitu eno yona tugisabire ando mugambe mukuru wekireke nuwe Apostle Grace Rubega okuruga mufanero mutabazi ruranganwa utamuferwa so ija tusabire bunyoro tusabire Hoima tusabire tusime ruhanga habe nkura nezizire bunyoro ezibaire zitaro so yes ngini yo flyer ngiro zereki akatani no actually kiri akatani biro kwezi 13 I'm sorry December Hoima Boma Grounds kutandika esaha 3 ezanyenki yakara umugambe mukoro nuwe Apostle Dr. Grace Rubega abungisize nuwe Lord Mayor Brian Kaboyo tukiyesere oyiro city prayer and thanksgiving so otaferwa ibiro kwezi 13 December Hoima Boma Grounds mukusaba kwa amani so nina bakahora boys no twina bingi muno kitole ya amani muno bikurubata vita kili baitu ezo bizayongere mu ababize muno arobo ngamba ati tukwatagane ntubura kukwatagana baitu ati tuizire tukwatagaye bikurubata vita turum tukwirukaniza ya mwaka kuruga mu January kuguleta mu December kugukinga tubaire twina kora representation
tukozereho ki tuhikira hatutima watutandikire nkama fresh tubanze turamukiya abantu tukuramuke munabawuliza baitu abakitera TV mwebale munogiba no kugiyekumiraho kugierindiraho nere tugiba muno mwana tuikara tugitegere kandi tugikaraho sazona mwebale nokwenda Kaura Boys tukusema na Ruangala tuire no kutwikyana tukyali bomezi nayinyo mwana mulo yes Sinex kariba baitu misa kunonyita muno mubiri gwekika kizibu kusanga gwekika malima tosogamba Yunusu Mugabe kananyeta muno bo mutabani no sakudupa bakuturura baitu nyomu family muzei kamumanyire katanamu muzei nawe tadora mutomba tito wakali kahingura ine munaka kumwakanga mamito mumanyire kandi tindi ya nyama okusika hono tindi ya nyama by the way next story nyama ati kuligamba mbo so nkuramukiyaho abahuliriza bona ba kandi bakubakuhuliriza no kurora abahuliriza nabarozi ba Kitara TV banyeta Sinex Caliber Kaura Boys and Kitara TV bwire buno nanyongya kiura nyero logira mukondora nyoenga we tukubenda mno bambi kandi buli rutu yinkuba nimbaza nimbajukizaga ngo 14 December okutweta ku 12 tuina concert bageta Enduru omumaizo banzo linde okusuna kandi buli kunkuba nimbaza ninkibaza ogankura emyaka urumose bayira urumose ingati nketane ikire mukaga erena hit after hit mukozere aduwaka mukozere kikaba agaregere yakingwiro agaregero 2020 hata abantu basagamba bakimutatu amaraka agaregero sample ingemo agazina tukasample kana ati buno bubena bwo mufako mbarahire agaregero galete mtali baine kuimanorora mbarahire agaregero galete mtali baine bubena bwo mufako mbarahire agaregero galete mtali baine kuitanorora ho mbarahire agaregero aya ulire mbozeni abana tibakyajwara mpali kuyakazairo kusanga ni kuali soso media kisani kiri hali notunulira figano gambarali muguno mulemba abana balikali bakwesara design nemidali bakunyira no kire migogoli bali bakambwe muno no kira abasikali ulira nati ohaleta ideas eze bintu bino bimuzinawo busawa itwena tusanga tulesera idea tuleta vibe mu studio vibe ngabulikiro obo mwesanga tuli haile tugamba tuzina kintu kiti tukole kintu kiti ono naleta niyo Kaura Boys ya bulikiro now emyaka hati ena agaregero mwakireta bari abantu bakabaza mune bigambaho but munkwenda ku Sinex jamani kike kibalinzire kuba muri hamu myaka ena kuba muri team Mr muri hamu mukamara emyaka egyo tikiri kyangu maye bintu bitabura abataba basajja bitabura sente abakazi inyo kike kibayikaze muri hamu obumu asingi busayo kyamani kikirabo wake ite tutategeke kuba hamu baitu mukama yatugayita twaba hamu from nowhere Ruanga yatugayita twabaki hamu ati muntu wena kutwaukaniza na kusoka kumuterera akasimu mugawe mukama basajja wagayisira bakolenta niyo kiyonga ngyo kurabula tuambya alulemeirwo niyo kiyonga titubiri bingi baitu yonite kwemanya kumanya yewe Julius bino na bino bimuyaho nyowe binyaho like that no byepena no birugaho ekandi bikaize hamu ma fresh bintu ke kururanti myaka ena mwikaire ni mukora hasero ni mukora mwaka and abantu mabayikirizisa ebintu ebisingire tuikaza hamu nga itwekale kira muno obunywani erikosoka twanywana twabanywani muno then twayetegereza ngu itwena bulomo tukasanga bulomo ni kirutuki bali kandi twakiwa twayesanga ebiruto byona nibikwatagana kuzina endongo ya hano deni no kuongera urulimi rwetu mu maiso twagamba ati turantu ndakugiza biroto bino byona ngutukwatagane ene business ate ndongo twagifora business abo kuba muzee obo kutiri kidongo okuba no hindoki yuza renti okijwalo empali enkura nabo kuba ati
tugutwalya kimunko omulimo gwaitu gwenyini gutulya akasente gutulole kulola ne family zaitu ya ati twagamba mulimo gwaitu guno gubranding nga twinakwatagana ati butika eduka ngogikola wenga usanga ne n'abaana abandi nibafuna emilimo mulimo gwagwe nyine gwakere wateekawo nyenki akale so mwana nikyo kulola itu tukakwatagana tuketegeza kitukwenda kuba besides kukwatagana nyo hagati yanyu mwine kinte kiyaka kimwalesereho mu music industry style eri yanyu habwanji mai mukikenga mukakura mutakurura nte kintu kiyaka mwakirita for one style secondly kuzina babiri faina kabaho gime bali basatu babazinaga basatu mukaga hati mwaija mwatunde kintu kyanyu mwakiseringa hari abantu abanyarubano kiki mwakozere kiki kyabatwalira kikaba kihiyaka so ekintu kyone kiyaka kyangu akurabamo ekyo nikyo kyabandize kiyamba kurabamo ngo tisinyo abantu bali batakawulira kintu nga kino twakitauzene kyo kuba mtwina style mpyaga onda kaba muzini bamweta mafresh nazina ntaina muzini unyaka huragana zina ankawe hano bena nyoni nzina nyenka bitakabaga hano twakwate bibire bitakabaga hano nyonkuijuka akazina kale akenyama ogyetegereza nakakau saine kisono tubigirara nakakau iwe adwagaite bintu bibiri ebiri unique mu industry hano twabihamu kimu why nyongu tekereza obumusinga buli omunazina wenka singa tutali hano nambali tuwahika habwaki obumu wesanga oyine bikuhuba nko omuntu personally edakika nka 5 ozihira music kugitekerezaho kandi we mugenzi wa wala active muno noyesanga na ugamba erege mu studio nyakora nyazina yo nokuzinayo you come and feel in nikimanyisa onu bakubya matlisona sigala active nenkora ya hano yo kuhungya abana doso kuhungya babiri omubo mukwata offside omunale yebaga ereka nzei murugero ma fresh tukatukumanyire kuchanga mupira ninyo mwabaire mukitalifu sia kiro kino itukumanya ndupi kwata kudo wagamba atebyo mupira ko bisiteke hali mweje music nsonga nsonga busawunsonga abo kubati nkora music tikirigamba ngo bangi kora tingimanyiri akanda tino mpira nkabanga manyiri kyukuyankalura emirimo yange takubalansinga kurungi obwire obekitweta obwire abaganda bagire kigamba entuko wagamba nti nyonku I think hano niho nyina kuba mupira ngutere nalingize no hano kandi ati nyayisanga mpira niguita agobwire unakuhumura ati kandi nindungi kundu ekwenda mu bwire ngo mogenze kutera field zawo ku bidongo mazire week mpira kikumaisa tutojja training ati byande mabi kwasaganya munyagamba wapi ati ka ntire kidongo kinu nikyo nyongere mu maiso abo kuba tendongo tere limited byato mpira bwire bukira no kyano koraki no power tosoka chapa no ingana madox sematimba ekizina galegero bukyayizire ensi yabamanya obomezi bwanyu bukababuta ekizina ekyo tukakikola tuli in fact ntugenda na covid kaba covid tandikire 2019 19 December 2019 chonga kituru kyo officially twakiturukia 2020 ati kikeja kyatusanga mu lockdown nomo imbere tunyigire kandi kyafuka hiti aho nankana kyaruga igayaza mo Rovix no kikaterwa vio power kizine akaba vio bino byagaruiro nibyayizire mu Rovix kandi abantu abanemigisa via katwa kizine ekyo kiyabusa mutasasura nase iyo tugamba munzinire tukamuka twina akazina kyonga tubendusaba ututerere mwaka bayizire muhoyi mahana hata aho ebitekereza bitandikire oba mu ati zina je tukakikora tutalika ora boys mulinka collab eri collab ati mtu akikozere kikwasire then twekali twagamba ati ngere itona tukutoza hiti kandi tugifunire kandi tune tulabizo tukwatagane tukoledduo marora nanka mukwatagana kubigia kora ngere tukozere kine kibandize kyakwata ngukandi ati kintu ekitere mu kizina kinu kiyaka content eri mu kizina twagamba ati eno content tugyongeyire mu gubuyire ngukusagifuna mwese nikimanyisa vio akakolera mu Rovix
akamaziro wa studio ya David King kabagwa ifolo saka obusumi obwo nkwijuka Sinex wabagamu na isa studio yao enyagiba ogga obomezi nindora no panga ebintu kinu gamba nindara ono kurara nyarara gaburara studio bojeng nikyo kura kuzina life nekyayangira kuzina kwange doso kuteeza wabwaki omuzini we na kutero kabayo ina kusoka kuba committed handongo bible rakateeka mbino na bana babiro bino bakwende bya bwangu ekyo nikye kizibu because me remember Sinex no kurara wa studio warara hoga kuzina kukwenda mu atitwe gya kwata yani biberano bya 2020 kionga ati tukatandika arohasi yabairo wao 2014 now ati emyaka egiyona nokuika hali nibo kikumasa bikwenda mobo tibiri byogango nyongya kujja kiro kimonte ile tune ndabyo ukusa kuba wa umugiso kagitere kakurabya but blood gimaintaininga ukaba lutara abukuba toina experience okike usakule mwa gigarura omulo ati tunikitwa abandize ekoro twagamba tukusa agalegerete ile otatakwata gaine tutugya gigarura twaga tukwatagane twakora akazina kandi bakita changa ira twagarukayo wavyo pawo ko yakati ira tawo nako katira bumping hata ongamba abantu no batandikire kwenda kubaka kasa bagabo jo banu bali serious bali serious hanyuma ya changa mwaleta I think kikaba bakahoka twaleta bakahoka twafunagana abatugamba bo bamaziro obwo twaruga bakahoka twaleta yakazina bakete enkwanzi bakabahone nakasumi bagati tumuja gamba bakatwaire kagalegerwe konga twataho changa bagamba weeks bagaruka miezi bagaruka mwaka bali bagamba gabo balira myaka but I think ensi kugaruka kubaka kasa kurongeka bankwanzi enkwanzi twairo bakahoka twatahe enkwanzi zene enkwanzi katubera viral tune muno yatuikiara kubanyonga ndakarora ga TV za Kampala nezitero obuzina bwa bunyoro tatiri yo steam munyonga batulao tuina raise nibatikero ho abukede enkwanzi ngamba ho jasi ole agambire mufune yakazina kuruga bunyoro bakoma akayi big Brazil simwa raise man no haomba nyenda kutandika raise no yaizira akaija abachanga raise tukatandika nawe mwagalege tukabanza tukagizina itwenga tutainawo dene butwagikoze dene boyafuna idea yaganya bojo tukwata gaine tukaposinga ndongenu tukole win for win buloma funemu dene ebisigaye ruhangano wakumanya twakwatagana twamuga ati mzeyi yo pamping ekintu itogwe tukubego kuzina kugya mu studio ojukando kukatena na maja tunaenda chaliwa itu bamweta Hilale nwara tokura bagamba raise Hilakis alo Raymond and Hilale that's what makes raise Hilakis mbono Raymond on Hilale the two we are good example of unity by the way mbubali bake combining for management ite tuwaye combining for music tuwatawo nondi gutwizire nawe tuongeira akamba kaba DJ Prim nikyo kula right now Prim tosom mojada sangeno tubaza kubyo banyonkusangire no mubaza kubi akiri nkure kodi ngurana bwire bontu kyakora nawe Prim mu Jonad events ali tukagenda bukuruga set kutera atere bizina byanyunka bisatu wakyata bitera ukona biteru waleka umwana ogwa manyura ali turugire tukatandika akabaho DJ waitukirokyo kubanza tuina microphone yafua kazina ka kabiri we sigara na atira ntukolekya ogwo mwana no gaturugire ayiya so hati enkwanzi yo ibu yaizire yaba viral muno then twayongera muno buzina ojuke ebizina bya ukana amani aro kutera ne ebindi bikalema bizina birongi betu zitali then bo twagira tafuna yao kiyoyo kyobwenzi twakigwere kiyoyo kiyobwenzi baitu hagati yao haro comments bahemura muzina bizina bikuhemura abantu benda mazima comments ezo just abantu benda mazima kyo mwendo banzongambire amazima mu bizina byaito mungambye kigambo kimwe kikuwe eki okiguisanizemu ati no muntu ndi wagamba anti enkudi ja kuhule enkudi sagambi kigambo just enkudi baitu but nyo sometimes ngambo bongo bo muntu nibo babusi abantu bahole basibabo bahole omuntu okuika mugamba bugamba mbemberenge na toza halala akinyiga mumberenge but I want to tell you akazina kabagambire muno
tuhemuire kyoyo kiyobwenzi kyonka abwaki kajjuira amazima n'enfumu z'obukama nyo tosobola kuŋŋamba ng'obukama bwange bukuhemulaga nkugambire ulire emboozi eno omwana akakiro mama kitakuli kikulira hansobyo kanize enfumu z'abenzi tinizaza enfumu zaabo akintu ekimu kinyasingire kubendaho n'aba followers banga following aheru ya bunyoro nka bali musiza aheru mubaza orunyoro rurungi original orunyoro rurungi kandi rowan kurwanira bunyoro eno nyo kwenda ndole abazini ba bunyoro nibatemba nyonyi kuzina America nibazina orunyoro music of some language barrier akuwa mu bukutu rakatatu busamanyire kikumanyisa hali nyaki kunala kuzina runyoro rwange ngagia akora center aherukira kizina kye kyalesere sente nyingi nkwanza yeah. Nike kyalesere bookings tikiso tinzaga kikiziragalegero endesere mu bantu kufuna omusingi gundesere ankwanza baite enkwanzi kikaleta sente nyingi muno kyungata lebiresere sente nyingi kukikira akwekyo yo kiyobwenzi kikozere sente kyakora sente buli kizina ati kitutera kireta sente omunyuru nkunku gimanyayo hati tutakayikira no munyuru nkunku okuhona tujja kubika mai tugenda mpora rugendo tutiyo kuika hali tuli sazini now mutera ine mufunire hirale na rezi kikeki biki bimukozeseze ku ranti mu apushinga music yanya abantu bagimanya biki kira muno twekulembeze muno bunywani abo kuba ito tikirigamba ngo tubere tune sente zira kyonga tukekulembeza muno bunywani abo kuba tukagira kiyetegereza ngo music eno genda hara tokusakura wenga niyo kuroro kusanga omuntu omumuzino omunakura ne timu y'abantu 20 basatu ati twakyetegereza ngo ate obunywani bukwendebwa bagamba tube banywani n'abantu niyo kurora ngo hano twine TV twine radios ati yukiyo mondo oli munywani wetu tusakura program tutayigizina kyaitu na ma radio gamana ba presenter kusinga bona banywani baitu nabo nkubanta ina ne mutira kasemu ngamzeye mbere kwasire beri tupusinge gibisero angano manyi ubondo ngunigenda mu maisha kubata ina ngere gyagenda mu maisha tagitaira radio na ati abantu bagambe sente nazo zi promoting music yenye sente temutaire tosokulema kuteka mu sente kutandikira hakuisana omuzini ziba sente kutemba butemba hombe kufuna mbe endubata uhikirire ya radio presenter hano tuli mu nkoreri kikusoboka omuzini wa Nigeria wa Kampala kazina ke kuhika hoima utabalize na presenter ebaitu hati itwe hano bigyali byobuntu muhikira kubaza na ina kumuhikira bwakyo kumuhikira chaliwa wo mumanyire yadde nababana boyabo na waina ba TV baye mu Nigeria abamanyire obuka kujja tamugambire muzeyi ntesera kazina kange mbaye nsabo nkuwatiro akusana gamba lero wekanda akiteire muno ne TV yagikira amani so unit tuyambire muno esente zo zibayiremu zikwetagisa obo kwendo batokoraki kuba tukutandikira ya time money studio money toine ngero kusoku dupa abantu with no money you can run music but again with no friendship and unity you can't run music nobo kuboina zinga tokusobora nyombo ine bazini bangi abagayiga bayitu music yabo nyarobe manyire kande kimwe kiyambire nagamba Julius nkwenda kwa kasente kano rabye ikintu yoino gano nobora kiteka TV yawe kitakuruba rano jya kulya sente za ezidu anyo bangambe ekimwa msasira ekimwa birubasize bizina byayitu tuchwa muno ba presenter arone kintu kuba kirungi ngo muntu presenter abachaliwa awe fine nateka yakazino mu wiki 2 kabaka kafokere kazina mu bantu aho kikundeta kikaguzo kyange ma fresh abazina bakusinga bembungisa hano ba complaininga kintu kimu ama radio tigatera bizina byabo media niyo ba complaininga inye mukiteire ba ensi yabamanya bunyoro yabamanya na heru yabunyoro inya ba media banu mu bahaki aba media tutuna kituba nicyo kinkugambe nyakugamba ubunywani nicyo kintu kikuru iyo burabuta kusakuruga mukoko ukaija ukamitinga wa presenter ukamugamze ikintu na kintu ngwenda tuni yange bujonte iro mukono
abo kuba kintu kyokubanza abo bantu ba presenter tulina abakwata kurungi akuba no batulabyawo ati kuba utamwere respect ukakuragana nawo mu buntu asakoraki asabutakukolera kyokwenda denarona kyokora ye music yawe ukaba nayo utakoraki utagi promoting antu ahandi iyo kikara gamba iyo kunda presenter ubanu wejasoma kazino wawe tiki kusoboka utakamwaire tagia kate ati mayabazi nabandi ikaguzo ke bakaguza bizine baba kamilioni mu bihankaha n'ibyo betu bitoze adosoka no manya iwe bya kamilioni birugire ku Buganda byahika hoima bade byawe hoima birugire yo byahika Buganda harize no ukaguze kamilioni nakakora kikwitagisa kurura ngo music ye ikabuli hamu abokuba nebyaba Nigeria tibabirita kuno kuyo usanga ntubitira abwaki kikumanisa burano enda kubanga kamilioni kura bya kamilioni akozire banzo puruvinga abantu kura bya kamila akozire kurura ndongo yebagitira kandi atakisasuire ati iwe yawe osakusanga nawe yasasuira ira muno ina abantu basasuire kamilioni ndongo ye yateire musende tizikuinganiza awo kyongati nayo ngere tutaine sente tukozesa amagezi gona tukozesa katoito katoina kufuna ekikoto no ati nkwanzi mwaleta ekitakuli kikulira hansovyo kyoyo kyobwenzi mutweze makapera kyoyo kyobwenzi then nibo tugaruki akugamba kwenda aina yo gwayenda obukyani buira omwana kakiro mama kitakuli kikulira hansovyo kanize mfumu za benzi ulira mani gobwenzi araire mulojo moyo gobwenzi gumusinga mani ayenda eru abo moyo ekyoyo kyobwenzi mukagotofugika ekyoyo kyobwenzi leka kitana amaka ekyoyo kyobwenzi ekyoyo kyobwenzi alizoko ulira kasitore kanwe osanga mukadaga mutima guli mwajaka ntamanya kumbe nojaka omutima guli mwamonika atikagambause boiroho chenta kenge mugage mugenda mu studio bulomu na contributing idea osa kuboina ne tune yawo ngero giura mukuku no urani kuvibingira mutwe no gama arasanyina ma tune and soke tugenda studio kutuvibing no leta idea no lina jumpinga obumubiona tubisusura no jana idea nibatere kigoma nobola omuntu na mayitukira mu kigambo kindi noga kigambo ekyo kikora ali nga project za mwaka gukuja zitukozere zona zibaire freestyle zo ide tukozere project za mwaka gukuja akugaira twandika mu bitabo freestyle ina kubumanyiza kuba tuba intugia mu studio nufuna kigamba aho nogaraza nyina emitwaro 10 ano simbura gango ma balance ndagireta producer ki musingire kora nawe yabanguhira yatwanguhira producer bona bakira batwanguhira bokwa producer batwakakora nabo tukoziro na vio power ogo muzei waita atwanguhira muno ya designer sente ya deki atwanguhira muno then Rovix Vibezy Davo Beats tukozero na Moses Skills tukakoraho nawe tukozere na Aluvo Aluvo ali side za duhaga hano awa beat ya Matrix ati Matrix niwe tusembereyo nawo by za Odyssey olizo tusembe ba producer bangi basire munumba producer mubani mwenda kutunga kiyaka balancing endongo yaitu omanyire touches kwabukana aroba kai producer na kore ebikuisana isana ya dabita kuisana naba producer abo barora batuyambira kikoto muno mukura bizina abo kubi ugendo wayo bundi na kwa ideas how to call it tukozere aroba ba producer bana ideas zo kwanika ngi muno ababona batu wangu abazajja ababona batuyambire kikoto abo kuba ekyo kubanza kituteze na ba producer bayingi different touches different touches ozitaire harubajo bulu muchali wayitu ati nyabo akini nyekumbira mwananga lero bizina bwango bakakubutera kitera TV hati ya BTV ntagenda ntabutuwara
nkwenda buli audience yo nanyo tinkwenda kuba umwananga kandi nkwegaita mbintu byanoberaho noti tutaba anoberaho nanga mukatabuka mbora tusanga ntunyumyana obo okubirwa manya tuli yamoyo ati ekyo kyobwenzi mwaija mu kizina kyekinda munyuru nkunku egyo munyuru nkiki katera muno ikakora mwaka 2023 ya last year 2023 ya twaruga munyuru nkunku egyo idea karuganka mubara kani tunywamu bitwaga bayitubu jwenyi tukwenda mneranka enywaka yamani ato munyuru nkunku mwaleta wegonze ya tuwataho wegonze niye esingire kutera mbizina byanyu kwa nyofuru nya music industry ya bunyuru ndubata ono kusanga wegonze takafire bakoleire muno tukoleire muno kandi nobwire bwetu wayire I think nebo nkunira nebizina byaitu bindi bikusobora kora bikahikao chunga music ya hane ndubata yayo akazina bukaturuka tikaturukire kwa 10 oyesanga akazina akogya kasanga kahikire bundi bugyo kandi obakafunire mu kwa kabiri ekana ndi wabundi bugyo gya kuongera kuli oti odi ati bantu ataro mojo ansaba munne bizina byanyakora radio bagita bataho I think era waruga kagado genda kuli batabata halo kagadi kienjojo aro gai wa kienjojo ansaba munne bizina byanyu akora radio kienjojo halo okumanyireyo kadenge numba imanyire bayitu kadenge bali 40 ali ono wa kienjojo na wansaba munne bizino gakura nasaba musindikire kisina kya yabanaka nekizina kyetu kyagalegere mukamu down ya radio baida kwenda kusima Apollo akora Bridge FM Apollo kwenda kusima munotera munne bizina byabana ba bunyoro kwenda kusima munine special wewe bale muno Apollo we bale no tugonza Rwanga kuongereo nalo kwikana kutuliza music gayo gumumuke umanyire kyafai akazina kagalegerwe umwaka kukaturukire kakaba mu countdown number 1 yenjojo number 1 akakabiri kalo musese hati nyongo aton eno Bridge FM ni I think kusinga mu kiyenjojo tujja no kufuna obwire tuyike onuga ya Apollo no ko no ndasa aine time nsa kumutera akaba hosting onugaye buli kairansa bebizina sana ni watana producer wa radio yekyo mukama wa maana sebizina abitera muno cyo kyogambira nti bizina bya bunyoro bero batampora tibirukira speed ya maana kandi nyo kinyaruzira I think nuko bikalira na akaire bizina bya bunyoro tibirugaho bwangu tibiri byone bitarugaho beta ekigambo kiyozinire nikyo kikaza ekizina hati tekyo nikyo tuwasinziriro nyo enkwanzi tizirirugaho omunyuru nkunku haragiteri rugaho wegonzo takafuire that's normal life ekyo yo kiyobwenzi kita amaka omuntu agamba kizina kuyota otakihwaire obuyire obwenzi tibuli koraki tibuli rugaho tuweyo nebizina byone byaka bitukiyaturukize kuyahola takikengere mbai can sing for other years nzina message ni yemu eri mpya kandi eri nkuru so ati I think kyo wenzi mwako goire munyuru nkunku mwako goreka mukozere muno buli mwaka tukora muno kyo wenzi kyemyaka kikaba kya 2023 munyuru nkunku na wegonzo baita kyo wenzi kikakuata 2023 kikamale myezi mukaga kisana kitaina mani but after bukakiyambe buli bara buli center na wegonzo takafire nyowe ekangwa muno kwika akiri yeka ekakoleraho akiri yo weekend magazina kanikazini baba uraga mukubana gaba itukinu kirakora but I think nanka mulingo mapackaging ile mebigambo message niye kwatire munaba jonga ebyozinire niyo bikwangaze kizina akanyonyina aroho umuntu aro abantu bengendo uko mukyaro ko nkagenda mukyaro ko nkahura umuntu nazine kizina no manya kwasire omwandro mukyaro atakazine kizina kya oli muzine wano tagamando kitaire kandi kuruga tuija ninde tuba na hit of the year ikyo nkisibira so last year mukakora show ebiro byokwezi mwenda December experience yanye kabeta first show yanye yabandize nkwijuka a Colping Gardens that time nkwijuka nkaba ndibona icyaruga mu accident baitu nkagamba show yabakahora mpaka ngibayiro
kabatebo ya Bajonad events. By the way, abasponsor turabasimaga. So show experience yanyu mwa ebintu abanye bagamba mutakata kokozira muzina atakakozira show abamba atakakuzire kurungi mwakora show yanyu yabandize experience kabita so egyo ngere ni yali bandize tukaikara twagamba tunakora n'abantu abaina experience musho na music ya hano abantu abagikairemu abakumanya hali rugira ligenda twagamba aka tuikale nikyo kurura twakora na most na Chris the Great batu yamba muno kusinga shegi muno too much abo kuba tukegira mbintu bingi muno abo bomo wayisangago okwenda kuikira honorable toinangire ora muikira access kandi bakasanga bategekere abo bategekere osozi kuruga inyuma so we had that idea twagamba katusoke tukole nabana abasaija byona ebitugya kusanga musweni bijja tuongerawo oba birungi oba bibi omuntu bakutunura shejja gamba mukatera mukakora sente nyingi muno esene tukakora according ya ndongo ya bunyorohana tukakora sente akora nekindi lukaba nugo murundi gwe lugubandiza engaba na sente agati ya nyebeta ingaba because sente zitabura ezitusagisa nizo tubagana ezo nizo ziba zayito ezitusagisa nizo ziba zayito ekanda abakazi nonkugambira bitabura abantu abakazi ba bulumaino zakso tabura alire bokurana bulumaina mukazi we adoga ngugambire kizibu kiri mbakazi kandi nkibaza TV yana bokuboli star iyo kenagira abakazi oinawo chances nyingi zobutagenda mu maiso tikuli ngubona baito li supposed kwetegereza ogambe nanka akwa bajano kusettinga busettinga omukazi oja kwesanga bakuteire migo ensettinge bakuteire omukazi mukabandi directly zeni bakiorani babuso iba ni bakiorani babuso iba ni bagana anka ina mukazi wawe bali kichweka kiti wanengere bagya kubambura so bakazi bo bafura number 1 list yao number 1 inakuba abahagizi bawe nicho inakusoka kuha respect ekya kabiri sente kyetegereza kwana sente buzikumara muzikasinga abakastoma bawe nabo warugahamuramwa ati byone ebyo abiri haigura liruhanga kumwekwasa kuyamba kuulekye ensingira bire munta abukubaro na bingi bituke na bwamani ga mukama hagati ya matwaranga naho narapadiko abali kubi Chinexiyo wenyina okuhemura muno mbizina kandi ati ngani mpemwe ankugage kizina byange butabiyetegereza butabihabuyire betu bokubiha obwiro kakenga ngambire kyoyo kiyobwenzi bukifukuwata tofugika leka kitana maka bokumaro kihairo obuyire you understanding nkuterera ndi supposed kuba omba kutebeza hata niho njawulo yayitwe eri betu akamara yanyetegereza akakwetegereza abire buno mwakorana korabo ekizina bakieta ekiyimba ati kandi ona okagenda nyamukaguze namugamba ati kandi nayo kamwetegereza kubi akazina kagamba ona okagenda mukubigwe bihimba gubayo hati bungenda nkusoboroyire ekihimbe kwana na Ministry of Agriculture tuyambe tufune sente zabwaki ebihimba nigwo mukubi bagwihiroga hano yamugara padiko kokano gaba kahora bakwemura ati nayo utandikire kwemura ati nayo kamukenga kubi bayiroga okuragyo kihimba bakihiroga akawunga kunura ekihimba bakironda amasomero gakinga obu yakikengere ngututwemura yagamba tukole abo je tukole mali ati na hasoya ituhana idea yakizine uha yagirese idea yekihimbe tukaba tuli halanje tukagenda kulya twasange nyame hoyiroho nandoli kuya okiyimba kiro arumukina mwe binyobwa kale shidati twagamba tikiyimba nikyo kiro malete ki twakina mwaka gunu bitunura mtu arora
tukulira akiyimba amazima Itwe. kuruga mu buto asomero singe ekiyimba kitaro amasomero gamusinga gakingi oraliza bani kikomando nikibawonga abo bechapata engane kutunda bwe kiyimba abugenyi arufu mpalamenti aliona bataliye nyama palamenti bizibuke bimwitira ine mu music industry yabunyoro maite yanguhire sate gima yenkweta yanguhire ekizibukiye kubanza kitwitira ine kigenda nikihuwaho ngwa abanyoro benyini babere batayina kuyikiriza ngo abazini banyoro bakusobora kuzina baitu akivulukiye tukiya mwaka guhoyire bakatuwole kyangu batandikire kuyikiriza ngo abazini bakusokoraki n'abazini banyoro bakusobora kuzina nikyo kula nagunu tukiteiroho tutageza kuyihamu omuliro ekyo kibaire kizibukiye kubanza bayi mukama wa mani ekizibu kichekere stani achiwachiwa yinu aromo juu yakozere show yateka abazini bayingi munaba Buganda bagamba bajja kujja abazini ba Buganda enye kamtateka aba Buganda eitwe ata ba Buganda gwe mwekizambo kitiyito nkunyumiza ka story ndubenza tukasemba yo kuzina kisaha hao batukingisa so hanyuma yalesere ekivulu kuraba mu bahagizi ni bagatulinzire kahora boys male kuzina ide tukwate omuhanda gwaitu tukoleki tutayi odorangere bagamba balibona basoke bazine tutayi nibwo ide tugiyeho kandi batukingisa so kisaye boma mwaka guno ekyo kizampo kimu kizampo kiya kabiri tukagenda okiyanguwali batuga kabayo muzino mu Muganda wa mani yazina yamarangu wa kupapa emusi yatukaguza inywe hati mugya kuzina kika amazire tuwayijaho tuwazina twafuna ye milimo yitukaba tutakavuna statement ejoke kaba yokuzala wamuno ande musibutini bukaba butini ite tukatuma Abaganda nibo bakinga shows hata kyo kintu nite tubandize kukichiwa hano kurugaira bulo mungu na atika amale nibo tuwije kandi tugiparkinga ntugisiba no tuta tutakuja ndugati kwenda Muganda gwa amale kuzina ntembe haiguru wao ndolala mpaka na kuzina habu waki tukurwanirira Bunyoro lero na haitaka lyange lya Bunyoro era nabo kwenda Muganda ni wasembe yo kuzina kale twabikoraga intentionally nabali wasangani ba papa twagenda bujenje na akabayo muzini wa maana singa yo mu Uganda muno yamara kuzina ijaho mu yagambogo bwamara busahagaruka otwagaruka abugenyi bwananga ndeka oyizire yo nabo twazina oyeregereza ono muhagizi nakwolekya sigaize munezo okufuha kandi oli bagambirege bwamara busahagarukaho abo kuba sign bafuma fresh abantu abakusinga babandi bagamba abanyorote bahagire ebyabo but kandi nyoni mbakaniza twatu inayo brand name Kahora Boys etazina Ruganda anda batu babahagire ndupi batwagire mali abagi bayinga ide yogama nti abanyorote bahagira bya abagize tinyi nkubabanja kim kusigara ni mtu hagira ari banzorore Julius abazini ba Buganda bajana bakategeka concert abalinga abajuza concert egyo ba hano ire banyuru kuruga nibo bajuze kivuru egyo kikumanyisa busa muntu wona tembere taxi kuruga Buganda kujja kwagiraki neto bututegeka hano abanyuru no bakoraki nibo babamu kikumanyisa iwe nkaiwe wechumitizo gamba bwaki zinu concert zibao nizijuza abantu abwaki kikumanyisa oinakora muno kurorangu omwagiza atembere bajaji kuruga kyangwali kuruga Buhimba kuruga Kigorobya kujja kurora nanga na nyokutekereza I think omuntu akugambe kitu kyekyo nti ibanse muzino oba utakakozere muno kupuru atoka kozere muno nikyo kuraba kya rugirayo kururo Muganda iworoho hano kandi iwo muzini bo kutegeka kivulo kuongera habazini Baganda banzo weka guzo babaire ni bategeka bakakutereraho bakakweta hazabu kwegamba yo toina kyo kubongeraho bo nibo bakukuongeraho hati soko okole na amani bayike harulengo naburu okuterera leka kupakuka na amani gawe togyaga pimo balesere olesera Abaganda batano akivulukiyawe wabantu ababayiremu nanyobu ntegekere ntainaho Muganda abange bakusingaho hato wepimire tokengere mani gawe hato omugisa mwaka guno guliyo gwa Bunyoro kununura Bunyoro guliyo mwaka guno biro 12 okay now okatubaza show mutegekere show endoro mu mais ikisina kya mais ekyo kihiyaka tikikagire hara kiyakirinka mwezi gumugonga enduru mukakitira mwaka guno gutandika fresh tukagukingura bukingura tuina habagamba tutoso kuongeraho
enduru nakitaki sina kiyama kandi atakanda kakikira ka bunyoro mwaka guno niko karaha kabaze ira nne twino obuzina buno bukusinga yo bunyoro mwaka guno bwina kahora boys ninyenda try kutusobora hali shows show yanye ibiro kaje kunapita enduru mutweza kapera y'enduru Enduru y'omugenyi, enduru y'omugole, enduru y'omuko, enduru y'obusume, enduru y'engonzi, enduru y'egoro, enduru y'omuntu gw'okumanya bw'ogiwura mu itumbi omanya yananka. Ogu Julius, enduru y'omuntu angiriza nasisiriza abantu bange buzuturo. Wewe adi ulira omani gali mu nduru ngogie nduru baze tutere mu kakola sikalika wolololololo tukatere muna banzo galete wolololololo okunyita walalalala openda kunyita wolololololo olinyita nangai olinyita ukanize nduru uwo ye twaukanize nduru ya ukanize nduru ye mama twaukanize nduru nduru ya musana nduru ya mukiro nduru yebizebu nduru ya masanyu nduru yengonzi nduru y'obusuma nduru y'omukazi ati ulira kandu kano munduru ti atamuva nachula ati ngya no bitera musilo munduru ti atamuva nachula busara ulimyo munso rutagihulira kwiya omuloji no bogitera mukaga sikali tagimukira enduru yo kubinge kihungu ebankambwe bamuno busungu enduru yo kutangiro mukungu abakazi bagigira mwobu kugayise wala la 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 enduru yo muloji na sikali tagimukira mukira nagiyenza agamba bugamba mulege musigaza mali akabalansi customer care mwakwatagana na Serena T9 amazing collab yeah finally it was a collab but it was a single song baitu kandi era tulina backup za Serena baitu obutwaikali na enduru mpura mu Serena enduru eri kizina kurunka ora boys Serena T9 nayo collab na amazing collab abwaki mukuzira bizina bihondera unity hati twantogia akora no muntu atakwenda akora kandi anabaira kizibungu abazini bakazi babairanda minded baitufunire ne mugisa gumungu haruha abazini bakazi ata bali hard working ukitegereza Serena T9 hard working sabite ne rantoze Serena ngamba mwongere munyomi yemo nikyo kurora tukozere nawe hard working umuntu kuba nateka mu obuyire bwe kandi tuhiremo omulimo haroba ingi abakozere nawe tibayamo omulimo abwaki abamu kubimunagira kubimulekera atinye mukora project na unity we are the good example of unity mukwatagana bikebe mutetegekeire biri okwezi 12 muri basatu mwaka guno aliyo buzina ekitito muno bwinga buna tukozera akazina kenduru nikakingura omwaka hagati aho tuwayongera akazina na kimuzela baketa akayire nyoga tuzine ebintu bitarugeo kazina kagamba ali akayire ko kukayikura utakiyasobora so byona byokurura mu muramu abikole no kyaino uruchuro otherwise obwire bujya kuiko takiyasobora kusindika edomoro za maizi kandi no gahura edomoro bagitunda 13 baina bwire buno eri harukumye kulemere kutunda ukirora kulemere kuya izibo katunda twina abanyoro tuliyo it's a very good song with Jim Do na Jim Do ya remix the remix one it's a very viral tune and good one ekitali rugaho kuba twina logi agenda abanyoro batakozereki bataliyo twina twasembya ya maize 4 songs ezo nkambwe muno hatwina muna bonus tracks tuzeta bonus tracks enyongeza kandi enyongeza nazo nkambwe muno hati show bimutegekere ebyo kazi kunya mizoro la man tegekere nibyo bingi endoro mu maizi ejja kuba mu ebikuniriza bingi ekyo kubanza abantu bajja kurwa kitaka baoga mu bunyorongo abazini babiri kwegaita bakakora concert ekyo kimu ati ngukikumaisa tujja kurwa concert ibira murundo mukiro kimu amurundi gumu ekyo kikambwe then tuina muno musomo gwa bakura so yetetanga sana saa tukulikwe musomo gwa bakuru ninye mujja kusomesa tuina abasenga bayingi mujja kuleta na basenga iwe na apostle yaitu ibara lye stakekiriro
package kankoto munabatu mubasabire sente zinga mutuwaro gonka kutaha VIP ni ye 5 emeza niyo ya 5 ezo zona sente tukuziri ntito abogamba tulina tukuja kuolekya abanyoro nambali tukugya na kiki tuina watora abakamulire mu kuboleki yaho tutangire musana no musomo ogo tukutanga saa ina mpaka mukiro ateke icyo musomo kwa bakuru abana batutiti nyonda leta Shantelo tamuleta akagambo kagambire abakuru abakuru Shantelo tamuleta Shantelo tamuleta chonga kandi guli gwa musana nambali zikonera 12 za Rwebagyo omusomo tukuba tugukingira zene ate okusobora kwijja na Shantelo wa kutandika na 12 abazini ababasendekerezo rukarara rurayira ingi Rabadiko Jesenekita Kimzera Figo West in fact kyali embaire nawe yanga mwana gya kubao to represent Bunyoro abwinsonge yegi emwitugya kubaza mu maisao nsonge mutugireta mu maisao abajimudu bayingi muno niko gamba music non stop ndo sirege ni mukorari haso mukuzina live band tuzikolera masindo kuna One Love Band eriyo band eyo band in fact eri yaba One Love ogama mbonyizire ne muzini munyoro okwenda band live band shows za live band tukuzire na itwe ati bali ba papa naide tukuzire kande kya kabiri bali baba church service babimanyiri atita baba kikaki ya bara na audience ya vibe we ida tulina baraga mafini munwe tuli ba twini wanu tunamno buzina baito bokutirira ati cyoyo kyobwenzi esoja itu ejja kuba munwe besingire rulimi rwaitu hano Bunyoro na Bunyoro alituyikire abokuba ikintu kyokubanza kurana nobukama bwenyine butaire mu stamp abokuba kiro kyenyine kyo mugenyi mukora gya kuba minister owekitinisa Dennis Musinguzi minister abakimutesire prime minister aloha kagambo bwire buno tukagire hara mumuhandikira igiye kandi emeza yo mukuru ero baitu kiyasobora ala akantu kana nekyo kwenda kule akataito kabaire kati kalengesere kataito tingumanyisa ngu kasimolo etaito egamba minister of entertainment mu bukama bwa Bunyoro ati akaga entertainment kikuru kati mbenta kwenda ntagale prime minister mirimo nawe so kubane mububa tutuli akoloping mugigarukire mu rodi gwakabiri koloping garden niyo tuli emba koloping endoro maizi kaura boys na serenity 9 ati mutunura kamera aho hakubanza Tinex usaba abantu bagiye basagike ati nkubasaba busaba runo ebiro 10 Desemba tunulire mu kamera anti nirwo rutaro rwohura enjojo hali zirwanire obunyansi nibo bubonabona biro 10 Desemba Kaura boys tuli mu koloping gardens enduru mu maize concert na serenity 9 ati orutaro rulo rulirumu nyina maura gatali garungi kandi garungi kuba tulina batujja kuhemura no kubayiha mwaka janja no kutulabya muga maize ekiro kya YouTube haroho abazini abandi abategekere kivulu mu kisaye boma chonka mfunira maure ngu abazina abo bona baganda bona abakiteire mu kisaye boma barugire Kampala baramungu inyo Abanyoro anti musano kwegulira bya basendekerezebwa na abazina abamu abahanu abatamanyire ngu tukuhambya kutumbura Bunyoro ati no nimbaye ninja kikukaguza maisao ejo imanya ngambire nyeta abantu mbaye manyire wandaga no tukyaro twandu kyaro mbaye nyaraga ndekere ekintu ekyo bakabatamanyire kuleta short nanye mwina show bako jeri tukakintu kibazaho akabale gefe ati nyoni nyakubanza kubaza nibono nagarukeo abamuomba giru mu Bunyoro hano tukabazaho nabo ntujya kuleta ekivulu kino kutandika kukitegeka twabatere mukasaba kanso temusaba kanso otasabira ota okutandika ota abamu abalo mu kivulu kino tukabazaho nabo tutakabayire no kitegeka ntubasaba nokora nabo bagamba bakozereki bakirize baroho bagya kora nayitwe ati ndiko kuyikiriza abayikirize
hate ekyo tinyina kyo kigamba nda tutandikire kuranga kivulu kyaitu tulomyeze egi nebiro bikugwa na wiki ibiri akiri ibiri baza biro musanju bye wiki yemu okyetegereza hati nyo waina ne posta mutauno kungamba otati nkarangaga hati iwe bwokwijja oli muzini muganda okajja kunsanga bunyoro ntegekere kivulu kyange nyowo omunyoro otandikire kumanyiro kwenda kunyolekezaho mukamwa itu okyetegereza okumanyira bunyoro ngwite tukuhambya kurugayo kuhika litwahika abakutukoto igera bakutusanga n'omuka bo abalimba ebembeza abasiteka omanyira abategekere akarango kahura akarango akanaka bagamba bati nyine kigambo kimbure kitandikisa karanga ako kabale gasa musingi notegeka baganda arona abanyora bayina yitima hano hari abanyora bayina yitima hano mulo sai nanka fuma fresh eshoye mwagihulire mukabazo na bebembezi ba city council abo city council niye permitting ashozezo mabagamba tabaki babatahirire nabiki ati tukabibaliza abo waki tutukwende entaro zihikiraho tukwetaga abanyoro basuwaze banu ngwe kirekyo 14 nabanu kababeyo boma nibarura bintu byabo abanyoro bona bayijali bakibalekere bulekera batu kandi ombuikire arihe binte bitwa nyenda gakurwanirira kururanti ekintu kikibutabahuka hati kibakiteyiro batwa show ibiri hoy mahanis population ite kyali ntito tubahemula abanyoro nibo bayina kutusuwarura etabanti ito mwaito mukahora boys na Serenity 9 leke ijule ntito teri suppose nokusamba yabo wake eno bunyoro kuya abanyoro abasendekereze baganda abo mukuyamba baganda kuyiba abanyoro nyewe mpali ngigura paserodi ngigura hamuzigiti hanu sente okuzireka sente zange zona zikuba muno omwana wange asoma hano musomesa na baganda nagura omusenyi na amatafwali nowe kitipanki hamupaka amatafwali ngagura mwana wa hano muzine ki muganda gya kuja hana kuguleho matafwali agatuwale Kampala obe mpali taro fresh ati nyowe eswegyo ndi mugumu nogya kugireta gitegeka kiro kyetu kyenyini tuba kubanza kuranga ogikenga harumu abojuba mabala swegyo tukabaza boyira nabo ona kikugambirege bakaba kimanye tu inasho dende kya kabiri iso yabo ito tukiri tutugambo baba yeyo so yabo timutindire abanyoro nibo bayina timutindire iso yabo ebo nikyo kurora iyo tukusaba kutira basiteka hansi ngo abakimanya roso nabo akikwa eduka nyingi muno mutaoni muno iyo kwendo be muno eduke mu yonga lekola kole nona broma atungala kusago ito twinana bagizi nobo bajja kusara kyonga tuli bagumu ngo twina abagiza bagya kujja kwagira endongo yabo ati balikane bajja babia yabusa asabia yabusa kirikiti nyakarango nkawuliro kutamu mutwaro gumu ne BM yabusa okusa no gamba abanyoro tibasa kwegulira biya Ajuka bali abeyo okusubura biya bagisubura 2-5 BM teba mara otahire mukasanjo 5 ate BM kuba mara mundo te kuba mara kandi abanyoro buli kiro bajuze baraza hano batabahire gwabusa olira mzee ebiroto ebyabantu bamutibiri byebiya tikirigamba ngo buli muntu agiye kuja kwagira endongo ngo munyewe biya okikenga okimanyira bamu bara abantu ababa muni basiba muganda batakunywa omwenge nanywa soda nanywa amaizi nanywa juice biki hati nebiroto bya abantu hano ba byabazini tibiri byebiya deni nebiroto byabagizi tibiri byokururango abazini babo babunyoro hano nibabaswaza bakonda kurantu weyongera okikenga ali nyobo nkuba ntaire concert yange ndi mwana wa hano nkuba bulomo wena kuba naniramu kukubaswarura mutabaswaza okikenga kyonka ati obwire bwaitu nibo buyikire okikenga abanyoro beje batwagire batuswarule nete tubaswaze tubolekye ngo endongo ya hano ihagibwa omwagizo omunyoro ditwo kimanyire na butugenda Kampala oko ira bayaya batutwaraganya tibasakuwamo niyo wakara abazini bengi kuruga mu bunyoro hano najya kuzina ashoza Kampala cyonka iso azina saa 8 gwa musana na mukaga gwa musana okikenga abwaki na nyompa ye chance
nanyaba lero okwenda nzinira aba musana 20 omuzini mu West Tanak yabarabiremu hano era kibuli atengenzeleka kusatikege mali ngunyoserege mali ngajja okuzina okivulo kya baganda kimuhana bagani bakyarore nduru bansarayo batandika kunyo ndugao eso tutugina otabu eso tukutina banyoro nibo bagya kututinisa batayizire eso ebeyo neyaitu eriyo ati mukwetuzanga mubwabye munali kutugumya nikyo kiki barugire Buganda bajja kuzinira bunyoro ebiro bindi tibyandi bayiro ekyaitu nikyo baboyine ne 15 kilo byona biro ate ile yokusaba meya yakutawo 13 owabaire 14 biro ma pressure abantu bajje bakwagire yo abagizi baitu abakawura boys n'abagire endongo ya bunyoro n'ababa TV yetu ya kitara mwana mwebale muno twenda mwebale nokwagira bintu bya hano biro 14 December kolopingi kawura boys na Serena T9 tukubeta muje mutwagire mu concert yetu endoro mu maizi mwana muje mutuswarule abokuba hano mwana omuntu tasakusanga onyine kati basamu kyokolezo waye naye omwana wa mukata gwensimbu ngona muje mulike mutima gwa kabaliga tusibelo mwana muje mutuswarule tuswaza abantu n'abano abazina abunyorana abagya kwagira eso ezabayaya batali bahano nabo tubaswalize maboko babakagamba ngutusaba kuchunchubiza kana ibaka oni kachura kandi nabamu just byebo omugambi baitu katugume buguma baitu tuli bagumu endongo tuinaye tujja kuzina live band Kawura boys rukoba ndongo nyondo totumanyire tujja tukweta abanyuru nkunku abaole abakujja kwegonza mwana bagalegerwe abamaizi abakonda kwaukanize enduru mwana muje tuzaukanize kuruga musanali baina oina osagenda mukurisima byobwenzo besere gongia kubeta bo nabo osagenda mukurisima so yegera ebukodyo buyaka kuruga musomo mwana tukwata obwire tukutanga musana saa ina kutamu mwigo gumu VIP mitwale 5 tebo mitwale 5 ebyo kunywa byona biro disquero buli kimo stage ejja kumala biro bibiri eriyo ejja kuba ne yakana muno screen zona zero abazini bona bajja kuzina bona babunyoro tukusaba marayo adeni tukusema na basponsor baitu mwana abasponsor tuina bayingi muno tukusaba kujukizangana tujukizangana abasponsor ona abandize kuba yayano bayingi muna batuyambire banyoka ndabyeoga tukusimba munyoro Kasule Ismail Wensonga atayire mu sente tibo bayire bu sente zibayire sente Kasule Ismail posta zona ziri mu town no yabanze kuzisasura okure post emu ya beyila yisi 10 Kasule Ismail bairu ruga muntu akwayo posta kanana alai murutu wemu so ba sponsor tutera mu ngaro buli sponsor okusoma Jonadi compliments kando akatalibaniza ka compliments kama bwa bunyoro kitara Kabaliga TV ensonga kapu Buimba sensi Buimba sensi mukabazi nekizina kwa akaba mwene wetu kayasipo Spice FM Albertine Kitara TV abasakira bwa maizi Kitara TV LKM TV Owati TV Tatava awe bale Uduzi Radio Kitara FC Kazi njema One Love Band abo no mukora nabo rehearsals Abubaka Motor Spares Kajezi Kajezi boutique hamuzi gitao Golden Castle Kinubi ano taire mwa yana primary school Golden Castle Hotel Uma okimanyire uma ateri uma eta ekabaruga mu uma wa jumping mu federation by to the federation with the president of Eddie Kenzo we got it support but mukakora na matrix no representative wa Bunyoro federation Kirongo Electronics Kirongo na sagika Muhammad Electronics umanyire Muhammad Kawolongo opposite KCB Kawolongo jo nyanja enkai
kaitu awo ino kyaruga KCB awo yenyine akuna yakatale Edmond Depot asubuza omwenge bayira baleka tibiri ya so center wakinubi hano subuza omwenge moze promotions oguna wasubuza omwenge kyonka kandi wakolera batawa mobile muterera kasimo ogufuni Zin Plus ogwo mugaiga wa mani muno ogwo kampuni ya Calvert Swizit Swizini nkutoza by the way tuina na webale kusaiga kawo ebyo byona mu biteka arubajo owekitimisa Minister of Transport nanka bya mukama wakatunihiriza kimwengera agenda kubaha concert yaitu nkyabaleta bamweto kamanda mbaire nyenda mukwokya omurongo baitu wa munyayi tumuteke orangaza yezona omurongo Nyakato Asinansi kamanda ata aba bantu be abamu mama site bojonya ati kandi site bamukaora walai mama kaora baitugira ba mama baki honorable Harriet Businge Mugenyi Ruchunya kurungi muno honorable Payaso wakabi na Payaso wakabi Rujumba kandi no kwiri wenyene ogimanyo bekwebere na Jonad wengata ali mu foundation kyongali Jonad ali Jonad atali foundation compliments tuina speaker wa Kikube honorable Chris the Great yonga mweta Nkalo Christopher Nkalo most media baitu alona ali wenyine bingi Moses atali TV honorable Bama nawe cyali Bama isingoma betu laba mara ticha mami atakuwe na ticha mami akikwasiremu belero abanyoro we atire kamba sime mwe bali nyenda abasagikire Kahora Boys list mulingo tukagisomere n'abandi moyongera kusagika mwebale muno inyaba kimutazi no Ruganda iyo bagamba gobose orutaro rutwine biro byokweze 14 ala abaganda barugire Buganda bajja kuteka ekivulu mu kiro kyayitukiya abanyoro ogyetegereza oyizire otahanu na yera kiro kimu kibere kiri kingi ngusaba buli munyora ali hanu mbaire ni nsaba manye ho kugwa at least ogiwule y'abantu bona nsaba ho kugwa list egiyo na y'abanyoro hanu abakwenda bunyoro harumo muganda wo hulire munarusagika tuzina abakurumirwe kintu kya no muganda sakusayika baitu na iyo omuboyinemu nawe tukumutangira barabali willing koraki kutusupportinga at least ege abantu bona batusomere no bakwenda olulimi lwaitu anu n'endongo yetebe bakwogera olulimi lwomuka kali nko yatumalize entekaniza Sinex ebigambo byange bikusembayo nkubanza kuteeka yo kusemererwa kwange okutakusobora kuzoka ninseka akabumba bunya yongere nyamuro murundi gwa kabiri bamugarure naso kweru basa wenka akahubiraho n'abantu akayikalira mu motoka wenka nsimire muno bona babaire mu rutaro okujanjabo mukama waitu ekyo nike kyamani kande kya kabiri nkusaba bulom halo kaloli bunyoro hano aruhuliro runyoro nataruhulira ojo tusagike biro byokwezi 14 December Kahora Boys Serenity 9 Enduru Umais concert Fresh Kingo show nyo nkubanza kusima Kitara TV omunyoro kyo mwendo Julius webale muno muzee Kitara TV tikyanguire muno kinti kusakole babulomo then okusimba abanyoro nywena then na kunga abazini bona ababunyoro muije tutere endongo yetu ya bunyoro nyumire abagize baitu abakujja kuturora kireke abakwa kujja kuturora bwensonga tukuzina orunyoro muije mwana tutere endongo raga tugiteke ali inywena then nkiora ninkunga abagizi nywena muje mutusupportinge ebiro 14 December Akoloping Garden Kahora Boys na Serenity 9 baite gita ita niyo nanka yanye imweta twita signature mukitamote slogan ya pu kandi zitamunyika mukaga kuyao mukena slogan twina ni chapati tukutunda ge chapati zandikira pum mukule yo t-shirt ezikuija t-shirt ziriza abayirobuzi bobumo mbo manufacturer
na t-shirt tubereni tuenda material tukwenda guzo omusagizi material ekamufokera material mu kilo kya yekem kaida ka pum 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 kajja kubo kandi arona kagambo the restless answer pum 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 amazing mwebale muna baikari ni mutonda kuruga tukatandikire gentekanizo rubazombaire nabakahora bigambo of course biba bingi muno atusaku bimara bata tulengero kubifunza funza no kore cyari barugire kwika hali sazino obaina concert yabo ya kabiri enduru maize this time round ba joining girweho Serenity 9 show ya abantu banu kubeta muzini yo aide tuli muzino so ija tubasagike biro kwezi 14 December Akoloping Garden zina nyonko ngiro just ira kakano kusima inywe nababasagikire bakahora boys bano mebale muno aleka tutete no mutekanize zini ninyogira sikyo muhendo muyiho abamoli omulisa mwebale muno abaikari hali mu watching hali tukatandikirege abaire munsi za heru abaire hano mbonyoro abaire hon hali mu Kalifu this is your first time kuba no to watching otaka subscribing gaga kindly subscribe a channel yetu Kitara TV ogende na Facebook o likinge page yetu Kitara TV ananyowe handles zange Julius Kyomuhendo oja kuba nontunga in the special mwebale muno mubaye Kitara TV kwegesa kumanyisa.